Saudi Arabia Cristiano Ronaldo in son na kaihhnawiah thunoi thenkhatte intar langteang. Ronaldo hian khovela footballer lo hnember ni turin Saudi Arabia club Al Nassr zoma. Kum somthum pasari mi hian kum khata dollar makta duai somsari pangangot mai a hlo dona. Khovelom tirata footballer lo hnember ni tura soyani. Ronaldo hian Saudi Arabia panchan hi Europa chuan no moi choi thei zong a choi zo vekto nina soya. Ahun top lama Saudi Arabia hian chona phurom tak mai ahma chondona ain ngai. Ronaldo hian ahmain club liana ahun top thlenga kheladu thu alo soitoa. League te nauzo ka inson rilruk na anei ngai lem lawa. Ma se aril ruero athak veta ani mele. Kum somthum pasaria chuan footballer tamzok chuan an ball boot an khai toa. Ronaldo ero ahlo apung tual thungani. Saudi Arabia a khel tur hian atira tangin soi ahlo deuh hata. Ronaldo hian Saudi Arabia alam sualte. An chen lailok na nuam lutuk tele dan an palzut ngai te po a omnok donani. Chuti rualin Saudi Arabia hian World Cup hun laya kantar lan to ang khan ramdang player laklu konga dan felfai tak aneya. A khelna tur club Al Nassr hian anziak lut ngot theilowa. A club tharta na a khel theina turin Vincent Abu Bakar chu a contract anti top sak don nia soyene. Vincent hian khovela footballer Traber Ronaldo nge Messi ti chungchanga. Kangai dan chuan Messi hi athazokin ka hria a. Ma se Ronaldo training ka hmuwa. Messi hi athazok ti ka chiange alo ti peka. Hewang hian Al Nassr chuan an chua tir don nia soite po aoma. Ma se Vincent hian contract anei rei tolowa. Ronaldo anlak lu theina turin an chua tirta niyange ti anom ve bokane. Saudi Arabia hi Ronaldo hian South Africa nen alampol zau bok. Riyata antlangzar trumin South Africa ati zau peka. Mi singni le sa nga len na stadium a antlangzar ma a news conference a Ronaldo chuan South Africa a karon khel tur hi ka career top na tur ani love atia. Midangin kachungcha ngan soi hi chu engwala kangai lemlo. Thutluk na kasiama athatle thatlo chu kamo phurna ania. Tuna chuan kahlim hle atia. Ronaldo hian Saudi Arabia le South Africa hi ahriat pol nilovin alam sual ni turanga yania. Kan lam than vak lo te hi chu lampol nok awlvio bok. Ronaldo hi ram ming alam vak ngai lova a khel don tinate po animai theye. Ma se khelna tur league chu inel na sang tak ani thule anin khel po ayan fo thin thu asoya. Saudi Arabia apan ma hian somna tam tak annar tiatar lang tel bokane. Somna donzinga hian nai sai lo tak po om venok mai. League po khel phalem lo. AFC Kriwi chuan lak luan du thu an puanga. Kan klapa lo hnember ni turin lak lu kanin huame. Kar khata cheng sang thum le zanga ve la hloang antia. Saudi Arabia a hlo ne na khai khin chuan in thlau veng tak an ringot mai. Heng club lian lo ho hian player langsar in son don hian thu chua an lo nei ve man mo azia trina. Kumsan ni le som ni pakhata Messi an Barcelona achua san don naya khan Khovel club cheber ne in chal Brazil lamami Ibis Sports Club chuan lak luan du thu an lo puang to boka. Ma se Messi laka hian phutan nei. Darthalang ma chechamin Maradona ayin Pelean in khelat hiam zok tia soi an ngiata.
Chubaka chuan an club hi a champion pui turani lo chuti ni lo chuan kumsom pangadai contract zia pui kan tum hi kan ti top nga lang anti ibi sports club hi zomningat se chuan jersey number 10 a ha theidon lowa an lo retire tir ve nge towa gola khung treu treu turani lo ti te chu offera hian antel bok he club hi football club zinga chak lo rei bertiin Guinness Book of World Records chuan achin chia ngat kha anne Ronaldo hi a club tan hian game ni tal chu a khel theidon lo phot thunga hei hi chan chu Manchester United le Everton te in khel trumin Ronaldo hian Everton trantu no pang pakhat phone a ben thlak saka FA chuan he thila hian tharum thaw che a puin thiam lo achantira bouncy nga anchoi tir mai ba ka match ni chung khel theilo tura ti ania fremna hi club thara po achom don ane kumsang ni somni panni April thla thil thleng khania Goodison Park chu Ronaldo hian thinrim takina chua sana Everton fans no pang Jacob Harding sian thla lo lak sakatum chu Ronaldo hian a phone a ben thlak saka heno pang nu hian akutanat pha nina soi heno pang hi rual ban chi alo hitimai te ang autism nei alo nia FA in Ronaldo poisa an choi tir hi hetiang danglam na nei no pang te hnena donate antum nge nge ne heti lai hian a in son tak na Saudi Arabia hi Arab ram hania Arab ram khirzia chu kan hriat to kha Ronaldo le bialnu te chuan danan bawhchhiat tangai don Arab ram te chuan nu pa ni lo chendun hi an phal tlat lawa ma se chu dan chu Saudi Arabia hian Ronaldo chunga an le ko don lovin alang thung bialnu le an fa te nen an chen ho an rem ti don nia tarlan ania nu pa ni lo mi pa le mei chia chengdun te hi a hremna ana theiviawa Arab ramte a chuan khautaka ken ko thrinani bok ma se Ronaldo te chung kwa ero thunei tu te chuan an beng an chungong don ani mela hedan hi buaina emo poi khoina mo a omin lekko thrin ania Saudi Arabia chuan ramdang mi te a chuan a chelek lutuk tolem lo nia soi ani bokane Saudi Arabia an chena la chu lalle sumdong hausa te bakin antlin lawang ti tur khane Saudi Arabia insang berte jingami khothlir nuam mai kingdom tawara ngat anda e building a hian khovela hotel changkang le manto berte jingami Four Seasons Hotel homa chuta chuan an chung kwa hian an khosame kane Daily Mail in Tarlandanin Ronaldo te hian hotel chong ni an lua pindan po som pasari omin achung te ba ka athrian te le ven himna na thok tu te an khosatela thlakhat chung tal cheng turin an buksa phot an hotel luaman hi tarlan chia om lawa he hotelin pindan anei thatle amanto bernin aya niam jok presidential suite an ti po zan khadria manchu pound sang thum le zat thum ania Ronaldo te chena chu chuai chuan alu aman asang fe jok don ane Saudi Arabia hian chenang el nget jok an la jong dona an chen lailok na hian alo bera pound nuai ni le singa vel tal chu an mang tura ngai ania chu India poisa chutin thlakata cheng vaibel chhni le chan vevelane anomna Royal Suite hi fit sang thum bial vela za wania Manchester United ta Ronaldo khellaya an chen ain an chen lailok na hi alet ni donin athol nuam zoka eiturla chu China Japan India le Middle East chotui tui an thlang theidon bok ma se Ronaldo hian a ele in tur athlang uluk hlea atui tui hi a ele top lowang te ro chu
thil chiang sa ne Europe atanga ain son hian soya hlo hlea mase Saudi Arabia hian lalang main akhosain ain khel theidon tero chu achiang ngal viau Al Nassr hian Ronaldo lak luwang hian social media follower an nga pha hle boka anin lom luna kaihhnawihte wangin Al Nassr in khel hun tur chu league thu nei tu ten an post pon pha hial to bok kane